Bakwethu siyadibana njalo uhlelo lwethu amaviki wonke buza iBhayibheli ukuphendule olamukelayo ngumfundisi uS Ndlovu ngiphahle izimpofu ezimbili uCK lo OB sikhangela incwadi kaSambulo sikhuluma ngendaba emangalisayo indaba yeminyaka eyinkulungwane okuthiwa i1000 years itholakala kuphela encwadini kaSambulo ngo20 sahlukusona leso ngasibala usiphinde abafundisi basichasisela ukuthi kuyini okuzabe kusenzakala ngale minyaka eyinkulungwane sikhulume ngokuthi ichoni kuvike liphelileyo namhlanje siqhubekela phambili ngendaba efana nayo thina imphindi inombolo yocingo 0718 444 196 nxa ulombiko mbulombuzo ubufuna ibhuku Great Controversy ngesindebele loba ngesilungu siyakuthumela bafundisi kasingeneni endabeni yethu kodwa ke sicela lamukela abalaleli. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli kuphendule okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli iviki ehlelweni lethu lapho esibuza khona ezwini likaThixo sikholisa ndawonye ukufunda ilizwi lakhe umfundisi uOb Mpofu. Siyabonga bafundisi, singafunda ivesi lika 7 siyefika ekugcineni lika 15 mfundisi CK. Uyabonga mfundisi, uSambulo ngo20 ivesi ngelika 7 sisiya kwelika 15. Ithona ke lapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane uSathane uza kukhululwa ekubotshweni kwakhe aphumele ukuduhisa izizwe ezisemagumbini amana omhlaba azibuthele ekulweni izimpi zikaGogi loMagogi ubunengi bazo babunge ngangechebechebe lolwandle zaphumela emhlabeni wonke zeza zazingelezela umuzi wabangcwele nomuzi othandekayo kodwa umlilo ovela ezulwini waziqothula zonke lo Sathane wayeziduhisile waphoselwa ecibini lomlilo lesolufa lapho kukhona isilo lomprofeti wamanga siza kuhlupheka khona emini nebusuku kuze kube nini lanini. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu lesimhlophe lohlezi kuso kwanyamalala ebusweni bakhe izulu lomhlaba kakwaze kusaba khona ngabona abafileyo abakhulu labancinyane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi lezincwadi zavulwa kwavulwa lenye incwadi eyincwadi yokuphila abafileyo behlulelwa ngalokho okwakulotshwe ezincwadini nangalokho ababekwenzile lolwandle lwakhupha abafileyo ababekulo ukufa lendawo yabafileyo kwakhupha abafileyo ababekukho bonke behlulelwa ngalokho ababekwenzile. Verse 14 wathi ukufa lendawo yabafileyo kwaphoselwa ecibini lomlilo leli cibi liyikufa kwesibili uba ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphoselwa ecibini lomlilo. Siyabonga mfundisi, ngibonani leyo cine ngayo sithiwa isihlothi kunjalo nxa ufulela indlu yamathikili isihlothi nxa ekhona ongafunyaniswanga encwadini yokuphila waphoselwa ecibini lomlilo. Kanje mbona siqalele isize nguwe CK. Ngiyabonga mfundisi wami. Uliqale. So sinanzelela ukuthi kuma verse lawa esiwafundileyo lapha abangcwele babe bengekho lapha emhlabeni babe besezulwini belo Kristu Yesu bebusa laye kodwa ke kuba kuhle ke ukuthi sifunde futhi uDaniel nxa usithi bebusa laye mfundisi utshoni ngoba anti kubusa thina siyakwazi babe sidla amanono babe senzani enxa nje ngamafitshane ngakuchasisa ngiyazi tusukela kuverse 4 kuverse 4 anti othi ihlalo zabekwa bahlala ehlalweni angazi khona baba zinduna baba ngosebhuku kubusa phela usichasisela ukwezakala mfundisi usitsho ukuthi konke okwakusenzakala bona beseselapha emhlabeni ngoba nxa silapha emhlabeni ngasikwazi ukuthi ngubani ozasindiswa ngubani ongasozasindiswa khonapho ngaleso sikhathi bona sebevusiwe baye ezulwini
kulapha abazatshengiswa khona ukuthi laba abanye abangabuyanga okwenza ukuthi bangabuyi ilokhu lalokhu lalokhu. Engxanye ungikuthe kancane ukuthi ngifuna izihlalo lezi abahlezi kizo. Alright. Anjalo ukuthi kasihlezi aso sokubusa lesi. Esingesokucindezela uhlelo. Ngicabanga ukuthi ngesihlalo esikhulu sokubusa bangamakhosi. Baphiwa ubukhosi bokuthi labo babe lesabelo ukuboneni ukuthi konke okwenziwe nguNkulunkulu siyahlulela kulungile. Kanti indaba sesawubani inhlelo zobukhosi ayidlule phambili. Yedlule phambili. Angithi nxa kubusa phela into enhle emangalisa mfundisi. Kade ngifuna ukukhiphe kuphume sobani. Alright. Ngoba iningi lethu kade singathi ababusi engxaye ngakithi vela kulala seBhuku. Alright. Kodwa lapha ezulwini abasindisiweyo ngizadlula useBhuku. Idlula abandisa lezinduna. Yikho khona okade ukukhipha. Ngoba vele siyabe sesikhangela umhlaba wonke sesisahlulela ndawonye loJesu. Siyabonga. Bengifuna ukufunda uDaniel 7. Isingeli ka27 sifundele baba. Ithi yona ke amandla nobukhulu bembuso yonke engaphansi komthunzi welanga kuza kunikwa abantu abangcwele bophezulu bonke. Ngiyade ngifuna leyo wena ungaba usincithi ukubusa pho. Ngiyabonga mfundisi wami. Isiphela isithi yona ke ukubusa kwabo akuyikuphela nayo yonke imbuso iza kubakhonza ibalalele. Icabanga mfundisi umuntu ozalelwe ebuyangeni obunukayo anti kuyakuthiwa lo umnyanga kodwa kulomnyango onukayo iOP omnyango onukayo ukuthi angahlanzwa ligazi likaJesu uzabusa yena vele zale ebuyangeni vele kungacatshangelwa khona kodwa ngasihlanzwa ligazi likaJesu uzabusa ingqondo ingaphosi ntshumayele ngase ngifika kule ndaba usuyiqedile mfundisi bese ngiqedile OP indaba yokwahlulela le iqhuma khona phana njalo. Omunye womlando wokubusa kwabaza kwenza yikwahlulela. Ukwahlulela ukuthiwa i-review judgment. Angithi nxa siphila lapha emhlabeni kulento eziningi ezisihluphayo ezingazwisisi ukuthi kanti uNkulunkulu kungenxa yani enze lokho. Njalo nxa sesifike ezulwini ngale sizabe silemibuzo. Ukuthi abanye abantu athi sicabanga ukuthi kumele babe khona ezulwini. Kanti kutheni? La kade singabacabangeli. Badingana. Siwakuthi bona udingana la. So uNkulunkulu kafisi ukuthi isizwe siphinde sivuke futhi. Njalo akafuni ukuthi sithi nxa sesezulwini ngale sibona ukuthi bathi ndoda leyi kanti kuhambe njani ingene njani ungavuki ungene vikorona. So lokho kuthiwa i-review judgment lokho uNkulunkulu uzasivumela ukuhlola kabutsha incwadi zokwahlulela. KuKorinte lapha kuyakhulunywa lapha. UKorinte waqala ngo6 verse ngo2 or 3. Ithi yona kalazi yini ukuthi abangcwele bazakwahlulela umhlaba na? Nxa umhlaba uzakwahlulela yini kambe lina kalifanelanga ukwahlulela indaba ezincane na? Kalazi yini ukubana sizakwahlulela izingilosi? Kukanganani ke izinto ezimayelana lalokho kuphila? So ezulwini ngale sizakwahlulela izingilosi sizabuza ukuthi kathi kwahamba njani uSathane ihlamuka la? uJesu uzasichasisela sizatshengiswa. Sibe sesibuza ukuthi kathi akade sikhangele ukuthi babe khona kabakho labanye besibona ngathi akumelanga babe khona bakho uJesu uzayitshengisa ukuthi khangelani nanku. Lami nxa ngilombuzo ukuthi kathi mlimi isehlayo lesana esangidlelayo lapha kathi kwahamba njani? uJesu uzasivumela asichasisele imibuzo yethu yonke. So iminyaka enkulungwane le ngiyokusinika ithuba ukuthi sizwisise ukuthi uNkulunkulu wahlulele njani ukuze sibe leshua ukuthi ukwahlulela kwakhe kunjani kuqondile. Mfundisi ukuncedisa eminye imibuzo yeminyaka ezaphendulwa ngumbuzo ukuthi ade ngikhuluma lo muntu kulabantu sibili othola ukuthi uvela ukhalela ukufa kunjalo uthi inkosi ngicela ukufa kunjalo kodwa kafi kunjalo kodwa ungafuni ukufa ngiyofa kunjalo kumbe abantu abalungileyo ukuthi bafa njani khona ukuthi uNkulunkulu uzasichasisela kunjalo. Ngiyakwazi ukuthi abahluleli balapha kuthiwa ngama-judges ngibona kumbe kuyafundelwa kumbe kuyanzwani nxa umuntu efika kulesensigaba mfundisi CK kulesigaba kunjalo nasahle sifike khonapho kunjalo singazange sekufundela uJesu esitshengisa enxa yempofu singakakuthi OP ukuthi uthe i-review ngesikhiwo akuyichasise ngamafitshane ngathi review chona. So sithi ukuthi ukwahlela lokhu akutshintshi lutho kuvele sokwenziwe lapha yikukhangelisisa kakutsha ukuthi sihlole ukuthi kathi lo ulahlelwe lo
usindiswe njani mhlawumbe besingamcabangeli so lapha sikhangela ukuthi uNkulunkulu wahlulele njani ukuze sisuthiseke ufuna ukusuthisa thina yena useqedile yena kudala eqedile njalo vele amabhuku uwabhalela thina ngoba yena into yonke unjani uyayazi kodwa akafuni ukuthi abe nguye yedwa okwaziyo thina singakwazi ngoba siyabe sonke sithi but uyenze njani la ngenye indlela mfundisi singakayi ku CK ngesilungu okuthiwa i-transparency kakhulu uthi uNkulunkulu umgceke akulanto efihlwayo uhlala usithi labana kodwa ambonanga kuhle funa ukuthi sonke sisuthi hayi akula simenemene kunjani akula simenemene mfundisi CK silokho sikhuluma ngendaba naleyo eyenzakalayo ezulwini wena mhlambe kusemhlabeni ngithi oyikhangele kusithi abangcwele bayahlulile ezulu emhlabeni kwenzakalani emhlabeni sike sayikhuluma kusifundo sedlula nje kodwa ke sizayiphinda ukwenzela ukuthi abalaleli bakuzwisise uJeremiah ngo4 ivesi lika 23 usiya kweli 25 iBhayibheli lithi lona ke ngakhangela umhlaba wawuze ungelalutho laphezulu lalingela kukhanya ngakhangela izintaba zanyikinyeka namaqaqa wonke ayenyakazela ngakhangela ngabona ukuthi kakula muntu lenyoni zonke zaphezulu zase zibalekile ngamanye amazwi nxa abangcwele bebusa loKristu ezulwini lapha emhlabeni la akula lutho nguSathane kuphela lezingilosi zakhe kakula mpilo kakula kukhanya kulomnyama kuhle kusikhumbuze khona kana okwakhulunywa kuGenesis 1 ivesi ngelika 2 umhlaba ubuyela kwapha ubani umhlaba wawungelasimo ubuyela khona phana kube lomnyama omkhulu yabusibekela umhlaba wonke kuzima mfundisi ukuzama ukubona ngengqondo ukuthi kebe kunjani kodwa ke nxa iBhayibheli ukuchazisa so kuzwakala kwinto ezima kakhulu mfundisi Obi uSathane lapha kwini kwasenzakala kuyele ingilosi zakhe siyabo uSathane lapha uyabe isikhatha zabona manje ububi balokho akwenzileyo ngoba uzathi ekhangela umhlaba ulunxuwa akula muntu amdukhisayo so yikho lapha zabona khona ke ukuthi into leyane ngayenzayo iyenze lokho ngilapha ngenxa yento le lo mhlaba unje ngenxa yalokho so uSathane uzathola ithuba elokunakanisisa ngezenzo zakhe azenzileyo elovalo esazi ukuthi isiphetho sakhe ekucineni uyabhujiswa emlilweni ungakayikhatshana mfundisi ukuthi khathesi sikabona ukuthi uyenzani khathesi ubhizi khathesi sona lesi sikhathi sibile sokuthi acabanga ukuthi ngizakuya ukujeziswa kalaso ngoba ubhizi ngokudukhisa abantu kunjalo ngithi ngiyabadukhisa kakufike engqondweni yakho ukuthi lokho kodwa ukuthi isiphetho sakhe vele siyisiphi uyakwazi and okwenza ukuthi adukhise ngamandla ikhona lokho uyakwazi ukuthi uya ekubhujisweni so ufuna uyabhubha labaneni so lokho kumnika isikhathi sokuthi ajikame sibuye ingqondo nxa sikhuluma njengabantu ukuthi ingqondo zakhe zibuye zithi gwaqa kunjalo akukhangele ngokugcwala kwakho ingilosi zakhe ke mfundisi CK nxa singakakhangela ukuphela kweminyaka eyinkulungwane siyabonga ingilosi zakhe uyabe lazo lapha emhlabeni kodwa ke akuyabe kunzima ukuthi ayezidukhisa ngoba zona sezaduka ndawonye laye even ukuthi aziduduze kakasela amandla ukuthi akaziduduza ngoba lazo sezibonile isiphetho lempumela yokuhlubukeza kwenza ezulwini so ziyabe zilaye uSathane lapha emhlabeni akusela kuphenduka ake sikhangeleni ukuphela kweminyaka eyinkulungwane ngamafitshane mfundisi Obi siyabo nxa iphela ngaphi nini kwenzakalani siyabonga nxa iminyaka eyinkulungwane isiphelile singayeqa siye kuSambulo 21 iyasitshela lapho ukuthi ngabona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lakuqala lomhlaba wokuqala sekwedlule njalo lolwandle lwalungasekho ibisithi uvesi 2 engifuna kakhulu uthi yena ngakho mina Johane ngabona umuzi wongcwele iJerusalema elitsha lisehla livela ezulwini kuNkulunkulu njengomlobokazi ececisele umyeni wakhe so isehlakalo sakuqala esiyakwenzakala nxa kuphela iminyaka eyinkulungwane ukuthi umuzi ongcwele labangcwele bephakathi loKristu ngithi mina loNkulunkulu bayakwehla bebuye lapha emhlabeni umuzi ongcwele uzakwehla ulabangcwele phakathi loNkulunkulu phakathi manje wena ngakhuluma ngokwehla njengendizamtshina
asingeke sakupikitsho kade ukuyakwenzakalani zama ukucabanga nje kodwa ilihlwa kubona ngathi sesiya khona le ndebe ayikuzwanga ngoba ungazama ukubona sibili ukuthi umuzi uyehla njani vele ezulwini ingondo zethu yiko lapho kuyajema lapho kuyajema ziyafika lapho ezigcina khona kuba le traffic jam hayi siyabonga mfundisi uthi wena uza kwehla uvela ezulwini kunjalo ulabangcwele loNkulunkulu phakathi ye kule angithemba le mhlamba uthi ungayifakanga lapho de ukuthi uyakwehlela entabeni yemhlwathi ngoba kulomcabango othi wona kumele i-headquarters yomhlaba ibe yiJerusalem enxa isidingelinye la kunjalo kodwa lapha sikhuluma ngokwehla komuzo uzafika kawusoze ufike uhlale phansi lokwana ukhulunywa uzaqala uhlale entabeni yemhlwathi nxa sokusiya phambili ngibona sizakuthinta emavikini alandela ukuthi intaba yemhlwathi izakwendlalwa phansi ngemva kobana uNkulunkulu esebhubhise abangcwele echibini lani lomlilo sokusendlalwa ke intaba izaba licansi intaba yomhlwathi izaba licansi umuzi ongcwele usuhlala sincedisa abanye njengoba sibaniki ukuthi balangathelele ngasizaxoxa ngayo intaba yomhlwathi ngesilungu anti ukuthi Mount Olives kunjalo kanye sazini ngayo ikasukela khona ukuthi esasuke ebuyele ezulwini wasuka khona phansi hayi indaba imnandi mfundisi CK nansi indaba ke enkulu kwenzakalani anti sicine ababi wonke ababephila uJosefika 1000 years ezidlulile zizwi balele bafile kwenzakalani ngenxa iphela iminyaka enkulu siyabonga mfundisi abantu sizafunda incwadi kaJohane isahluko sesihlanu ivesi ngelika 29 ithi yona ke kuthi labo abenze okulungileyo baphumele ekuvukeni kokuphila anto lapho ikuqalisa kweminyaka eyinkulungwane lapho nxa isisiya emaphethelweni ivesi ngelika 29 ibisisithi labo abenze okubi baphumele ekuvukeni kokulalwa so ke nxa isiyaphela iminyaka eyinkulungwane iJerusalem lisehla livele ezulwini kulapho kuzavuswa khona bonke ababe basala belele emathuneni ubona lo verse 5 lo sambulo ngo20 ivesi ngelika 5 uyagcizelela ithi yona ke abafileyo abasele kabavukanga yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane so bavuswa ke ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane iJerusalem lisehla lisiza lapha emhlabeni mfundisi ungakayidluli enxa ekuhle usincedise sonke labalaleli ukuthi umehluko kwalabo abantu abavukileyo laba nyawazi ukuthi ukhona kodwa ungawatsho ngamafitshane nje siyabonga mfundisi ukuthi umehluko wakhona unganani sikhuluma ngokuthi wena uzaguqulwa nami ngiyabona ukuthi sasingesikha vertical challenge abafitshana bethu laba kanti kuyaba lokuguquka lemzimba le labana ke laba nxa bevuka bavuka benje kuba bafa benjalo akuguqa kuthintanga lutho lengqondo zabo ezicabanga okubi zivuka zinjalo yikho phela bezacabanga ukuhlasela umuzi ongcwele iJerusalem so isimo somzimba sivuka sinjani mfundisi obhiyohlo ithathe khonapho siyabonga useyichasile laphana umfundisi ukuthi vele kuzaba lulu uSathana abadukhisa so uSathana la uzakhululwa okwesikhatshana yikho ukukhulunywa lapha ngusambulo ngo20 verse ngo3 sigaba sokucina ithi yona kodwa ngemva kwalezi zinto umele ukukhululwa okwesikhatshana so uSathana uzakhululwa lapha umsebenzi wakhe lona ukudukhisa uzaphiwa amandla ukuthi kanjani awenze kulaba bantu ababi abavusiweyo vele ngabangani bakhe vele phila la vele uvumelana nentando yakhe baqhubeka vele lapha bachiye khona besaphila bavuka beqhubeka uvesi ngo8 abesithi yena uza kusuka ukudukhisa izizwe ezisemagumbini amane omhlaba uGogi noMagogi ukuba buthanisa ebabuthanisela impi onani labo linjengesitshebetshebe solwandle so uSathane ke uza qoqa abantu laba abeseba nxa esebaqoqile laphana uzaba commander kumbe abathungameli ukubana bahlasele umuzi onjani ongcwele njengoba iBhayibheli sithi inani labo linjengesitshebetshebe solwandle so zathi sibanengi so singayakulwa labantu labana abaphakathi sibakhiphe phakathi laphana sithathe umuzi lwana ube ngowethu ke asithathe khonapho siyabonga mfundisi wami so uzananzelela ukuthi khonapho kusambulo ngo20 ivesi ngelika 3 nelika 8 kulapho ke phela khona ukubotshwa kukaSathane kulapho azakhululwa okwesikhatshana kulapho futhi asikuchasa ukukhulula anti wasokukhulula siuthi khona ukuthi hayi asokukhululwa ukuthi bebotshiwe ukukhululwa kukhona ukukhululwa esikutshoyo la
antsho umhlaba ubungela lutho so kulabantu kade sokulabantu sebevusiwe so useqhubekela phambili ngomsebenzi wakhe wona lwana ukubadukisa siqondile into bavuswa nguJesu bavuswa nguSathane ukuvusa abantu so yena nxa sebevusiwe khona phana ekuzeni ukaJesu hayi khona okwesibili kathesi okwesithathu usethola umsebenzi ukuthi angene phakathi kwabo kathesi abadukise futhi so kulapho ke ayabe sekhululekile ukuthi ayenge ukuyenga kokugcina ngoba ngemva kwalokho kokuba yenga lokho azakwenza lokho kaphindi futhi ayenge abantu ngokugcina mfundisi OP siyabonga sithatha futhi khona phana abantu laba sebavusile uverse ngu9 uthi yena bahamba ekukhawuleni komhlaba bagombolozela umuzi ongcwele lothandekayo ibisithi yona kwasekusiza umlilo uvela ezweni kuNkulunkulu wabaqothula so lapho sikubona ukuthi uSathane usetshela abantu laba ukuthi asambeni siyegombolozela idolobha sihlasele abantu laba esibabhubhise nceda mina ukuthi abakaNoah labana ababhujiswa ngamanzi bazavuka lapho kunjalo andicabanga sibo kwabo sokwadlula lapho bakaSodoma leGomora lapho uNkulunkulu uyabe sesahlulela abantu bonke kuzizukulwane zo akusali muntu kunjalo umfundisi CK sithini ngesihlalo sokuthonisisa esimhlophe lesi ngiyabonga mfundisi wami antsho lo nguSambulo ngu20 verse ngu12 ukuthi siqale ngayo bese sigcizelela ngezinye izincwadi ezilandelayo iBhayibheli lithi lona ke uSambulo ngu20 verse ngelika12 ngabona abafileyo abakhulu labancinyane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi lezi ncwadi zavulwa kwavulwa lenye incwadi eyincwadi yokuphila abafileyo behlulelwa ngalokho okwakulotshwe ezincwadini langalokho ababekwenzile ungaya encwadini yabaseRoma ngu14 ivesi ngelika 10 iBhayibheli lithi lona waseRoma ngu14 ivesi ngelika 10 wena ke umsolelani umzalwane wakho na futhi umdelelelani umzalwane wakho na ngoba sonke sizakuma phambi kwesihlalo sokuthonisisa sikaNkulunkulu so lapha kuvezwa ukubana ke kakulo ozasala njengoba ke sitshilo lapha ukuthi ngitsho labafa ngesikhathi sikaNoah baza kwehlulela lapho uNkulunkulu sesehlulela umhlaba wonke kokugcina so kumele umuntu wonke aziphendulele kulokho akwenzileyo ngizaphinda futhi ngifunde incwadi yabaseFilipi isahluko sesibili ngibala masinyane isikhathi ivesi lika10 no11 iBhayibheli lithi lona ukuze ukuthi ebizweni likaJesu amadolo wonke aguqe awasezulwini lawasemhlabeni lawangaphansi komhlaba lezi ndimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kube ludumo lukaNkulunkulu uyise so ukwahlulela lokhu ekucineni kwako konke injongo ukuthi udumo luye kuNkulunkulu mfundisi sincedise engalo ophila angancedisa ngesikhathi sethu ukuthi kulabanye abantu ngikhumbule enye ingoma yayihlatshelwe ethiwa mbulali wama umbulalelani abacabanga ukuthi bazaphendula ukuthi ngangimbula wangiqala nxa sikhuluma ngokuthi ukwahlela lokhu sikhuluma ngokuthi kulesithuba lokuthi uthi wena hayi inkosi la wayingiqalile sikhuluma isikhathi salokho siyabe singasekho kunini kwababi ukuthi ngoba abantu konke hayi lami phela ngizaziphendulela ukuthi inkosi ngeze imbulale wayefuna ukumbulala things like that singakubeka njani singakubeka ekuthini ngaleso sikhathi umuntu lo muntu ngaNkulunkulu esizokuthiwa kuvulwa amabhuku la umuntu lo muntu izono zakhe zizakuba sobala kuye so akula muntu ozathi aNkulunkulu ozaphakamisisa athi aNkulunkulu lapha mina ngilensolo ngoba even lakathesi umuntu nxa isenza isono uyakwazi ukwenza ini isono so izono siyakhumbula ukuthi even uJesu kuJohane 8 kuthiwa uJesu azaqalisa ukubhala phansi lapha omunye lomunye wakhumbula izono zikabani zakhe so isehlakalo sakhona siza kwenza ukuthi umuntu lo muntu abekwazi lokho akwenzileyo yikho ke kuthiwa uSathane lengilosi zakhe lababi ngitsho labalungileyo bazathi uNkulunkulu kwahlela kwakho kunjani kulungile
yebe mfisa khona ukuthi kube segcekeni bafundisi ukuthi khona akulamuntu ozathi hayi inkosi wathi ngichasise uzaphakamisa isandla akulaskazi ukuphakamisa kwibhuku igwalo esikhuluma abafundisi lo great controversy angisawasahluko isiphi esikhuluma ngokuthi umuntu ngabe uzanikwa ivideo emfitshane empilweni kuzaba ngathi ibhayisikophu empilo yakhe abona amathuba ayewaphiwe wayekela ipanoramic yade ngicabanga naleyo ukuthi akulamuntu ozaphamisisa nje ushomfundi ankosi anzwanga kuhle wonke umuntu uzavuma ukuthi into yakhona ihambe kahle vela mfanelanga ukuba phakathi lapha ahlazitsholo yena nxa sigqiba bafundisi indaba yesikaSathane lengilosi zakhe lokuphetha kwendaba yonke usambulo 2019 10 or 15 OP ithi yona lapha kwehla umlilo uverse 9 kwehla umlilo uvela ezulwini kuNkulunkulu wabaqothula uSathane owabadukisayo waphoselwa echibini lomlilo losolufa lapho umprofeti wamanga lesilo ababekhona baza kuhlutshwa ubusuku lemini iphakade laphakade mhlawumbe lokhu sizakuchazisa iviki ezayo ukuthi abantu laba nxa kuthiwa kubahlutshwa iphakade laphakade kutshona kodwa sikubona lapha ukuthi bayabhujiswa uverse 15 uthi bonke abafunyanwa bengekho encwadini yokuphila baphoselwa echibini lomlilo so lapha uNkulunkulu azajezisa khona izoni uSathane lengilosi sakhe labantu ababi abhubhise izoni abhubhise lesono ngitsho lokufa kodwa kuzabhujiswa kuyaphoselwa echibini lomlilo mfundisi bo umhlaba omutsha ngiyabonga mfundisi wami usambulo ngo21 kulapho esithola khona umhlaba omutsha lezulu elitsha kodwa ke asixume kulokhana esike sakuthinta ukuthi nxa ababi sebebhujisiwe laphana lo Sathane sephoselwe ecibini lomlilo iJerusalem alizafika lihlale phezulu kwentaba yona leyana emhlwathi yendlalweke umhlaba uyabe usudalwe waba mutsha then uNkulunkulu uzabusa esemhlabeni omutsha osuvuselelwe kwaba mutsha labangcwele bakhe mina ngicela ukulibuza abafundisi nxa sicede ukuthi umuntu ongakhetha ukuthi yena angcono athi uyabe ekhethe njani nxa umbuzo wami ngawuzwakala ngizama ukubona ngani uNkulunkulu wenze konke kakhulu ngisuka niswele isizathu kakhulu esingenza ukuthi ugwalo lade sikhuluma ngalo bafundisi kuyakhulunywa ukuthi abanye baza kuthi isikhathi eside abanye baza kuthi bona sizayibamba iviki ezayo angithi phela uNkulunkulu wahlulela yini abantu ngokulinganayo na kuvekelisayo kunjalo ngicela ibaleli lodwa sigqiba ubalaleli indaba lesiphetha la ibaleli lodwa mfundisi have a second uNkulunkulu uza kudala izulu elitsha lomhlaba omutsha akula sizathu esokuthi ungabi khona ngoba ukulahlekelwa lizulu ikulahlekelwa ikhokonke nasi indaba balaleli iminyaka eyinkulungwane abangcwele uyingxenye yaleyo minyaka eyinkulungwane lawo phakathi ukungabi khona yikukhetha kwami yikukhetha kwakho sikhuluma lapha nje sinxusa osizwayo ukuthi khetha uma lo Jesu uSathane uvela unqotshiwe uyegeheni uyakwazi kodwa wena ungamphelekezeli uJesu ufuna ube phakathi komuzi oyingcwele labasindisweyo kasidibaneni sigqibe kuvikelizayo indaba esikhuluma ngayo sihlangane endaweni efana nayo ngesikhathi esifana nayo siyabonga